Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku mugoroba wo ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi n'abiri 2024 tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yiganjemo umusaruro w'urugamba, aho amafoto n'amavideo yagiye hanze agaragaza ibikoresho bya gisirikare byafashwe na M23 ndetse n'amafoto y'imirambo. Bwana Sentama, ngira ngo ayo mafoto n'amavideo nawe yakwigezeho. Byangezeho Mushakamba, mwiriwe neza. Mwiriwe. Byangezeho, ariko urabona ko iyo ukurikiye ugakurikira byose urabona ko FARDC hariya yashegeshwe pe. Yashegeshwe, tombe ziyongereye n'ikindi kibarya, habaho n'inama. Yego. M23 ikoresha inama mu bice bimwe na bimwe aho bari bafashe babakuye, aho birukanye FARDC. ubundi buryo abaturage bamwe turaza kumva audio zabo nubwo ziri mu ndimi za hariya muri Kongo, ariko turazisobanura muri make. Muri audio z'abaturage barimo baravuga bati twemere tuyoboke. Yego. Buriya rero ikiza gukurikiraho Mushakamba, nabonye ko ari imijyi myiza. Yego. Ni ugushyiraho chef de site. Birumvikana. Ubundi Bwana Sentama, yego, izi inama nizo zikonfirima tombe. Yego, kandi ko nta gusubira inyuma. Yego, kandi niyo inama yabaye, yego, ntabwo bakoresha inama gusa batahise bashyiraho chef de site w'agateganyo. bamushyiraho rwose. Bakavuga ati niwe tubahaye, niwe urajya umugezaho ibibazo byanyu byose, kandi abari uwo muri ako gace basanzwe baziranye cyane. Ingingo z'ingenzi n'ubundi zirahura n'ibyo turi kuganiraho, ariko wazibagezaho. Ingingo z'ingenzi, M23 ishyize hanze amafoto y'imirambo n'ibikoresho bya gisirikare yambuye abo bahanganye. Umugabo yabyambuye FARDC. Yego. M23 yabohoje agace ka Hutwe kari hafi y'ibiro bya teritwari ya Rubero. Ibi ngibi Mushakamba byemezwa n'inama yahabereye nk'uko tuza kubibona. Yego. Ikindi biravugwa ko Tshisekedi agiye kugira uruzinduko i Goma. Mushakamba biravugwa, ntabwo twabyemeza cyangwa ngo tubihakane, cyane ko aya makuru twayakuye mu b'imbere muri DPS. Yego. Ubwo by'agateganyo tubifate dutya, turaza kubivugaho mu buryo burambuye, ariko tubifate ko ashobora kuza. Mushakamba nk'uko adashobora no kuza, kuko ubushize yarahaje, wabonye uko byamugendekeye. Yagiye kuhava ari uko atabaje amahanga. Yego. Yego. Bwana Sentama, ngira ngo ntidutinda, reka tuhite tujya kuri aya makuru. Yego, ntidutinda, ariko se nta kantu k'agashya kabayeho uyu munsi twareba? Uyu munsi bisa nkaho nta gashya kadasanzwe, ariko kubera uburyo abantu banyotewe amakuru. Yego. Ntago baheruka gatombe iri konfirime. Yego. By'umwihariko iherekejwe n'amafoto. Yego. Iherekejwe n'amavideo. Yego. Ni byiza ko rero tubanza tukabakorera aho banyotewe. Ariko Mushakamba, hari abaturage barimo batabaza, twakongera tukabatabariza. Ngira ngo twabikora nyuma y'aya makuru ashyushye y'ingenzi, ingingo ya mbere n'iya kabiri. Tuze kubikora ahagana ku musozo. Yego. Nta kibazo. Reka tugende rero turebe hariya aho M23 yambuye ibikoresho byinshi, hari n'abasirikare benshi ba FARDC bahaguye. Mushakamba, hari n'umuriyetena wafashwe. Yego. Hari umuriyetena wafashwe, ni umuriyetena wa FARDC. Yafatiwe muri biriya bice, yitwa Okete Jeremy. Yeremiya. Okete Yeremiya yafashwe Rwanda. Uyu rero yafashwe ni liyetena wa FARDC. Yafatiwe muri biriya bice, yafashwe biri. Yego. Twakomeza rero ukatubwira uko bimeze, iby'ibikoresho abahaguye bimeze biti. Yego. Bwana Sentama, nk'uko bigaragara,
mu bitangazamakuru ndetse n'ahandi ku mbuga nkoranyambaga, yaba mu magurupe yacu ya WhatsApp bose twabibagejejeho, n'ahandi hagiye hatandukanye. Amafoto yagiye hanze ariko ntibivuze ko haba hari abatarayabona, niyo mpamvu tuba tugomba kuyabagezaho, ndetse arimo agenda ajyanirana n'amavideo. Hari amavideo nayo yashyizwe hanze agaragaza ibyo bikoresho. Bwana Sentama, mu mafoto ari imbere yanjye hafi ndabona aba FRDC rwose, abenshi bagiye baraswa bakagwa mu ndaki cyangwa se ya miferege baba barakoze, aho bamwe bagiye bagwa bamanitse amaboko, abandi barashwe imitwe, cyangwa abandi ukabona baguye iruhande rw'udusafuriya tw'ibiryo mushakamba. Yego, hari abaguye ku dusafuriya tw'ibiryo, hari abaguye bagaramye, hari abitambitse, hari abo ubona rwose barashwe bibi cyane utamenya ngo byagenze gute. Ni amafoto menshi cyane, abo ubona bagiye baraswa bakakurasa akananwa, noneho n'ahandi hose. Ariko ni amafoto tutari buvuge imirambo gusa, tuvuga udusanduku tw'amasasu dutandukanye turimo tugenda tugaragara. Hari imbunda zitandukanye zirimo AK-47, machine gun, zirimo amashene y'amasasu, zirimo twa turokete duturika, byose hamwe. Kuko impamvu mpisemo ko tubigenza gutya Bwana Sentama, nk'amafoto turi buyabereke y'ibikoresho, ariko amavideo biragoye, ntabwo n'amavideo ibijyanye n'ibikoresho dushobora kubibereka, ariko ibijyanye n'imirambo byo ntabwo bishoboka. Bwana Sentama, ndaje ngerageze kongera volume turebe ko haza kumvikana amwe mu majwi ari kumvikana muri ibi bikoresho mu mavideo yashyizwe hanze. Reka tuzamureho volume mwumve. Shakamba ntabwo yumvikana, turi buyizamure nta kibazo, ariko uwo numva avuga bisa naho ari uwa M23 urimo atanga ripoti. Yego, ni uwa M23 uri kuvuga ngo ibi ni ibikoresho by'ikampani imwe byafashwe. Yego, bigaragaza hari ibindi byagaragaye biriho imbunda zirimo n'ama RPG, bagaragaza ko bumva harimo amajwi y'icyombo. Nabyo reka mbikine. ntabwo byumvikana. Uranyumva? Yego, amajwi ntasohoka, ushatse wabireka, ahubwo nta kibazo. N'ubundi twabwira abakunzi bacu uza kubikenera akabidusaba inbox akaca mu gikari. N'aha ngaha ndumva bitavuga, ntabwo amajwi asohoka. Yego, ariko biragaragara nibyo. Biragaragara nibyo. Ikintu bagomba kumenya, ibingibi byinshi n'ibyo muri biriya bice mu nzira zigana utwe, hamaze kuba tombe ku buryo buri confirme cyangwa se bwemewe 100%. Ngira ngo hari hamaze igihe bitagaragazwa, ariko turashimira intare za Sarambwe zabigaragaje kugira ngo zikureho ikinyoma kivuga ko ngo M23 ngo yishyuwe abasirikare ngo bagera muri 20, ngo abandi bagakomereka. Ukibaza ukuntu umuntu uri guhunga yabashije kumenya uko yishe abasirikare b'uwo bari bahanganye. Rero ni ibintu bikuraho ikinyoma, ngira ngo iyo batatwereka aya mafoto byarikomeza guha imbaraga n'icyuho bariya abanyekongo bakomeje kubeshya cyane. Nibyo Mushakamba, ibyo uvuga ni ukuri. Kandi ibi ngibi binemezwa n'uko M23 yakoresheje inama. Ifite amafoto irimo ikoresha inama, abaturage ubona bishimye. Yego, kandi noneho ngira ngo hari n'uwavuze muri bo, hari uwavuze muri bo, twamushyiraho abantu bakamwumva. Yego, tumushyireho, reka nze mushyireho.
M23 y'amabahambe ehutu y'amase meeting nebya yetyambo iyo ekaza ikandikengeke ni omonja basi ne gouvernement twelwengeke ni amabilwa yamkatebeta yamarusokere nanye lusevere yatukire kandole mupaka chipes M23 y'amabetebeta kubo basi niba mabasuna betu bamabetebeta bamabike kandole bakalole chipes. Aho ngaho rero nuko wenda ni mu rurimi rw'ikindandi abadukurikira barwumva bongera ngo barumve icyo uwo mugabo avuga, yego, ariko abatatwumva muri make aravuze ngo M23 yabamaze kandi aho igeze hose irakubita. Ikindi ngo abaturage bemere bayiyoboke kuko nta leta bafite, kandi M23 aho igeze yafashe bafite amahoro n'umutuzo. Ikindi avuga ni uko ibingibi abyongeraho ko habaye inama, ngira ngo bumvise ijambo mitingi mu byo yavugaga, ni ukuvuga yakoresheje inama. M23 yakoresheje inama abaturage ba hariya muri Hutwe ni mu majyepfo ya Rubero. Bwana Sentama ikindi yashyizemo, yego, uzi ko M23 yakubitiye FARDC ahitwa Ekenge, FARDC ikirukanka ikabageza Hutwe, bageza Hutwe bakabirukansa bakanyura ahandi niba ngo ari Rushebere bakirukanka, FARDC ikirukanka, M23 ikayikurikira kugeza igeze Kipese bakomeza ariko birukanka bashwiragira. Yego. Ngira ngo twakomeza Mushakamba. N'ubundi twakomeza tukinjira Hutwe neza. Tuhinjire noneho tuhinjire neza. Aka gace rero yakabohoje ni mu majyepfo ya teritwari ya Rubero. Yego. Akaba ari naho yakoresheje inama uyu munsi. Urumva rero ko abaturage baratanga ubuhamya, baravuga bati aho igeze irakubita, cyabakubita bagashwiragira bakiruka, none hasigaye abantu bagasigarana amahoro, bagasigarana umutuzo, bagasigarana ubumwe. Ibi ngibi ngira ngo abivuze muri ariya magambo, kandi uriya ni umuturage, nta kuvuga ngo wenda hari umuntu wamwoshaga ngo navuga ibi nagira ate. Ni umuturage urimo abwira bagenzi be barimo abahunze bagiye kure, ababwira uko bimeze. Bwana Sentama ngira ngo hari ibyo ndibuze no kukoherereza, uze kureba ku nkuru mbona ibisobanura neza. Yego. Reka mpite nkoherereza link kugira ngo bize koroha, ndumva ari byo byaza korohera. Gusa ni inkuru y'igitangazamakuru cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko M23 yafashe Hutwe, kandi iyi nkuru Bwana Sentama bakemeza ko byemejwe na societe civile. Ikindi abantu bagomba kumenya, ba Micombero bagiye kuri Twitter barandika, barandika bati Hutwe twayatswe, twayambuwe, imirwano ikomereje ahandi. Link namaze kuyikugezaho. Yego, ndayibona Mushakamba. Yego, ni link iri mu Gifaransa, niyo mpamvu ngize ngo wowe ukizobereye kundusha ndacyumva, ariko kugisomera abadukurikiye ntabwo ndabe intyoza yabyo. Reka tubirebe, birimo birafunguka. Muri ragira ngo Nord Kivu, les FARDC demande la prise de Hutwe par les barimo ngo baranyomoza ahantu habereye inama. FARDC irimo ngo iranyomoza ko ngo Hutwe itafashwe. Ubwo ni wabusomye itariyo? Niyo mpaye ariko. Iyo nari ngo iragira ati la cité de Hutwe tombée sous le contrôle d'M23 au sud d'Orbero. Reba neza. Okay, reka nongere mfate link neza. Reba neza kuko iyi ngiyi baranyomoza ko bayifashe, ariko turebe n'igihe yandikiwe, dukwiriye kureba n'isaha kuko hari ibyo
oya indi irabyemeza yanditswe n'uwitwa Delphine Kolongo. Delphine Kolongo iri hasi. Ubwo ni kwa kundi ziba zikurikiranye. Ariko ntabwo iya Delphine Kolongo ntabwo Delphine Kolongo Delphine Kolongo aravuga ibindi. Reka nyiguhe mu bundi buryo. Delphine Kolongo aravuga ibindi. Reka nyiguhe mu bundi buryo kandi bwihuta. Delphine Kolongo aravuga ibindi, aravuga ibijyanye n'abadamu. Ubwo yo nindi. Aravuga ku bijyanye n'abadamu Kolongo. Aravuga ngo ni conference y'abadamu badasanzwe bo muri Congo. Byarimo avuga. Ndabona hamwe Tshisekedi yasabaga urusengero Kiliziya Katolika. Ndabona aho bavuga itegeko nshinga. Ndimo nyohereza iraje kugereho. Musakamba hano hari indi nkuru imaze amasaha 22 isohotse. FARDC ngo yarimbuye ngo M23 ngo irangije ngo igarura umutekano muri ako gace. None iugarura iteyirutse uriya. Ngira ngo ni kwa kundi bagira ngo bashimishe abanyekongo ariko byarangiza bakisubira. Yego. Ndebe ya kabiri, ndebe niba ariyo wavugaga. Screenshot nkohereje yakugezeho ko haza yayindi Mushakamba. Hari screenshot nkohereje none itari yinze nyirebeyo. Urayifungura. Misemo gukoresha screenshot kurusha gukoresha inkuru kuko iri kuza ntuyibone. Screenshot ntabwo ifunguka. Ndabona umutwe w'inkuru gusa. Yego nayizohereje mu bice bigiye bitandukanye kuko ntabwo umutwe w'inkuru uravuga ngo la cité de Hutu tombe sous le contrôle du M23 au sud de Lubero. Entraînant des déplacements massifs de la population. Ngo umujyi wa Hutwe wafashwe mu majyepfo ya Lubero. Yego. Waguye mu maboko ya M23. Tuma abantu benshi bahunga. Yego. Indi screenshot nayo yaje. Ndakabona gatoya. Yego. Aka karavuga ngo les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles du M23 se poursuivent avec une intensité croissante dans la région du Nord Kivu. Ngo imirwano irakomeje ariko ikarushaho no gukomera hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC n'abarwanyi ba M23. Irakomeje mu buryo buremereye hariya cyane muri kariya gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Ce samedi 3 décembre kuri wa gatandatu tariki 3 z'ukwa 12. Yego. Ce mardi kuri wa kabiri tariki 3 z'ukwa 12. Plusieurs sources locales ont confirmé la prise de la cité de Hutwe, située au sud du territoire de Lubero, par les rebelles. Kuri uyu wa kabiri tariki 3 ukwezi kwa 12. Yego. Amakuru arimo araturuka henshi muri kariya gace yemeza ko umujyi wa Hutwe wafashwe, ukaba wafashwe n'abarwanyi ba M23. Uyu mujyi ukaba uherereye mu majyepfo ya territoire ya Lubero. Yego. Les combats se concentrent également sur d'autres lignes, notamment Matembe et environ de Kasehe.
imirwano irakomeje ariko cyane cyane iri mu gace ku mirongo y'urugamba byahagana Matembe yego no mu bice byegereye Kasehe. Selon la société civile, hashingiwe ku byo société civile itangaza, yego les rebelles du M23 multiplient les assauts dans le but de conquérir davantage de territoires dans le grand nord de la province. Hakurikije ibyo société civile itangaza, abarwanyi ba M23 barimo barongera imbaraga no gufata uduce dutandukanye muri kiriya gice cya Grand Nord. Grand Nord ni ukuvuga ni Rubero na Beni. Noneho wagiye wohereza uduce, yego reka nkomeze, hari akandi mbona niko inkuru ikurikiranye ngo les tirs d'armes lourdes et légères dominent actuellement la zone de Matembe, Hutwe et la partie de Kasehe. Urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rurumvikana mu gace ka Matembe, muri Hutwe ndetse no mu gace ka Kasehe. Nous craignons que les FARDC ne se retirent comme cela s'est déjà produit à Kanyabayonga, laissant la population dans l'insécurité. Dufite ubwoba, dufite impungenge ko FARDC ishobora kwiviramo igakuramo akabo karenge ikadusiga mu bibazo twebwe abaturage. Ibyo ni ibya société civile yavuze. Ibyo ni ibya société civile. Noneho muri gakomeza ndabona ngo byadeklarawe na Muhindo Tafuteni, perezida wa société civile muri Rubero. Noneho ngo malgré l'intensification des combats, les FARDC conservent le contrôle de la localité d'Alimbongo, bien que des informations contradictoires circulent sur les réseaux sociaux concernant la situation sur le terrain. Ngo nubwo imirwano ikomeye, yego FARDC baracyafite ahitwa Alimbongo. Nubwo ibi ngibi kuba bafite Alimbongo binyuranye n'ibirimo bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Wumvise ibi ngibi imbuga nkoranyambaga zishobora kuba zirimo kuvuga ko Alimbongo nayo yafashwe, yego, ariko FARDC ikaba ikiyifite, ariko nawe yemerewe ko bari kurwaniramo. Kadukomeze. En raison de la violence des affrontements, des centaines de familles civiles ont été contraintes de fuir les zones de combat, notamment Hutwe, Matembe et Kasehe, se réfugiant dans des zones supposées plus sûres telles que Kitsumbiro, Alimbongo, Kasingiri, Kirumba et Rubango. Bitewe n'imirwano, imiryango imwe n'imwe y'abantu abasivili, yego, abaturage, byabaye ngombwa ko bahunga aha ngaha barimo barwanira. Bamwe bigira Matembe, abandi bajya Kasehe. Bahunze Matembe, Kasehe, noneho berekeza aho babona hashobora kuba umutekano. Aho ni nka Kitsumbiro, Alimbongo, Kasingiri, Kirumba iyi ngiyi ngira ngo iri mu maboko ya M23, Rubango. Umva rero mu baturage bahunze hari abahungiye mu bice bya AFC M23, abandi bahungira mu bice bya leta nuko nguko. Yego. Certains déplacés ont trouvé refuge auprès des familles d'accueil, tandis que d'autres se retrouvent sans abri. Bamwe bahungiye, imiryango imwe yagiye ihungira mu bavandimwe babo, cyangwa mu miryango imwe n'imwe baziranye, abandi bo bari aho ngaho ntaho bafite ho gukinga umusaya.
ni ukuvuga nta nzu bafite, ntaho bikinga bafite. Les dégâts matériels causés par les affrontements sont considérables. ni ukuvuga ngo harimo harangirika byinshi. yego. Le lieutenant Regan Mbouyi, porte-parole des opérations militaires Front Nord, a rapporté qu'au moins 2 maisons ont été détruites à Alimbongo par les bombes larguées par le M23. Ntabwo nari kurangiza inkuru ntabibonye pe. uyu muvugizi aracyafite amashagaga, ejo bundi ntabwo babura kuvuga ngo babure gusiga bafite ikintu bageretse kuri M23. urumva ko hano avuga ngo uyu nguyu ni Lieutenant Regan Mbouyi. yego. uyu ni umuvugizi wo ku murongo w'urugamba mu majyaruguru muri Grand Nord. kuvuga ni hariya muri Beni na Rubero. yego. akaba rero yavuze ko hari byinshi byangiritse muri iyi mirwano. Ati byibuze inzu zangiritse nkene ebyiri zashenywe n'ibombe yatewe ngo na M23 ahitwa Alimbongo. reka tugende ngira ngo hari akandi ni nako gahera. yego. 2 bombes RLM sont tombées à 2 km de l'hôpital de référence d'Alimbongo, causant des destructions massives. iyi ntabwo yaba indi nkuru, ni ya yindi ikomeje, ahubwo ibi ni ibyatangajwe n'umuvugizi. aravuga ko hari amabomba abiri yo mu bwoko bwa RLM yaguye mu birometero 2 ujya kugera kuri hôpital ya Alimbongo. akaba yangije byinshi. yego. La situation humanitaire dans la région est de plus en plus préoccupante, avec des craintes grandissantes pour la sécurité des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire. ngo nta bufasha ku bantu bahunze no kubashyikiriza ubufasha nabyo ntabwo byoroshye kuba ubufasha bwabageraho. bitewe n'ibyo rero ngo bari mu mibereho y'aba bantu bahunze iteye ikibazo, iri mu kaga, bari mu kaga. ngira ngo inkuru yari iyo ngiyo. Bwana Sentama, ikintu bagomba kumenya, iyi ni inkuru y'ikinyamakuru Perfection 243.net. ni ikinyamakuru cyo muri Congo, nacyo kiri mu nzira ya propaganda nk'abandi nk'aba Kavumba, nk'aba Micombero n'abandi, ariko kuko bakubiswe nyine bemeye barandika, bafata ikaramu barandika, computer barandika, bashyira hanze inkuru. Ikindi Bwana Sentama, baremera ko bakubiswe. uyu muvugizi wa FARDC muri Grand Nord afite amashagaga, ejo bundi nyine urumva nibwo intambara ikomeye yahagera, ikintu cyose kiba yaravuga, ariko ntazi ko ejo bundi natangira kwisubiramo avuguruza ibyo yavuze ejo, nawe azaceceka nka Njike Kayiko. afite amavamuhira mushaka. afite amavamuhira, ejo bundi azaceceka nka Njike Kayiko, najya avuga ngo hano niba hatwambuye mu kanya nyuma y'iminota 3 hakagaragara amafoto bari kubakorera inama, noneho akahita avuga ngo noneho bahatwambuye, akabona kwemera. ku gitangazamakuru kimwe azajya bamuhamagara yeme avuga ati oya, ku kindi nyuma y'iminota 5 n'igihe kimuhamagara avuga ati yego. azi nibyo baraharashe. gusa abantu bamenye ko Hutwe yafashwe ni centre y'ingenzi iri mu gice kiri hafi ya territoire ya Rubero. rero
isaha n'isaha naho twakumva ngo hafashwe. Ikindi bumvishe ko abaturage ubwabo ba sosiyete sivile yakonfirmye, ndetse hanabereye n'inama yakozwe na M23 ikoresha abaturage. Ibyo ni gihamya simusiga zihamya ko Tombe yahutwe yamaze kuba konfirme bwana Sentama. Ibyo ni ukuri Mushakamba, ahubwo mu mwanya muto mu masaha make ushobora kumva izindi Tombe. Yego, ashobora kukubwira bati Kasehe Tombe. Kandi Mushakamba wabonye ko ari umujyi ukomeye. Kasehe yo isa niyabaye Tombe, niko akunda M23 iba yanga kwita konfirma, yitaza ikigira mu misozi. Yanga kwita konfirma bitewe n'uburyo iri kubona urugamba, bitewe n'uburyo habona ishaka guhana umwanzi ku buryo bukomeye. Ariko ikiriho nuko izo za Kasehe, kuko ntabwo imirwano yagera ari Bongo ngo Kasehe habe hakiri urugamba. Icyumvikana rero ari Bongo nayo ishobora kuba Tombe mu mwanya muto. Niba ari Bongo bari kuharwanira amabomba hagwa, ni ikigaragaza ko nuzi ibyayo byarangiye rwose. Za Kasehe ibice bisigara inyuma ya Bongo. Mushakamba ngira ngo kare agace kose kari mu bwoba. Yego, kare nigeze kukwereka hari umujyi harimo tumodoka twiza tutuvuatire. Hariya ni nuza rero. Hariya ni Kitsumbiro. Kitsumbiro rero ngo ni naho hari icyicaro cya teritware Mushakamba hafi. Ni hafi aho ngaho. Ariko hano hari zone nziza y'ubucuruzi Kitsumbiro. Kigaragara abacuruzi bari guhunga mbere yuko bamburwa ibyabo, kuko si ubwa mbere tuhavuze, n'ubundi bari kujya kuhiba bitwaje ko M23 iri kubakubitira ari Bongo. Nibyo nashakaga kukubwira. Nakubwiraga ko iriya migi iri hafi hariya muri biriya bice yose irimo ikintu cy'ubwoba, ku buryo abambere batangiye kwikuramo. Wabonye no muri Kitsumbiro ko ntabwo wabonaga abantu batameze neza, umwanya wari wose bashobora kuvamo bakagenda. Yego, byiza cyane. Twagana kuri ya ngingo isoza. Yego, twagana ku ngingo isoza tukareba ibivugwa. Abakongomani rero Mushakamba cyane cyane abo muri DPS batangiye kuvuga bati Faci atandi à Goma ce jeudi 5 novembre. 5 décembre dans l'objectif de battre campagne pour la révision de la Constitution. Baravuga ko Tshisekedi ashobora kugera muri Goma ku itariki 5 n'umusibe ejo, aje mu rwego rwo kwigisha abaturage kugira ngo bamushyigikire, bamwemerere, bazanabitorere, ahindure itegeko nshinga. Cyane ko yavuze ati ni mwebwe abaturage. Babyibuka kuri 23 z'ukwa 10 Kisangani yarivugiye ati ni mwebwe abaturage mwabimpa. Yego, bivuze ngo bazabifataho icyemezo. Ni referendum barayivuze. Biramutse bibaye referendum rero we arimo aragenda yigisha abaturage noneho kugira ngo bemere bamushyigikire muri ya rugendo rwe rwo guhindura itegeko nshinga. Yego, ni muri iyi gahunda rero hari yigoma ngo ashobora kuhaza umusibe ejo. Ntabwo twabihakana, nta nubwo twabyemeza 100%. Ariko tubitega amaso tuzarebe ko azahagenderera. Ariko bwana Mushakamba, icyo umuntu yakwibaza nuko Tshisekedi nta na rimwe yigeze asura abaturage mu gihugu imbere. Abasuye ari uko agiye kuganira nabo ku guhindura itegeko nshinga. Nta na rimwe yigeze abasura ngo yumve ibibazo byabo. Ibi ngibi byo umuntu yabivugaho iki? Mu Kinyarwanda kiza ngo gashyigera mushyiguye. Gashiga ni itegeko nshinga. Yego, ni ukuvuga ngo nta rukundo abafitiye. Uza kubasura nta rundi rukundo, nta zindi mpuhwe.
nuko ashaka ko bamuhindurira itegeko nshinga, akazabona uko yongera kwiyamamaza, akazabona uko abona arya indi manda. Rero bwana Sentama, ibi si byari bikwiye ku munyapolitike nka Tshisekedi, yego, nka perezida w'igihugu wiyita inshuti y'abaturage. Gusa nyine biragaragaza Tshisekedi uwo ari we. Ariko ngarutse ku bya Goma, ntabwo mbona Tshisekedi Goma, bitewe n'uko azaba aje Goma gusura abaturage bari mu gipfunsi, kandi yagakwiye kuzigoma utari bushagarwe n'abaturage baturutse kuburi perezida w'igihugu, ukaza mu ntara utari bushagarwe n'abaturage baturutse muri teritwari z'iyo ntara. Bivuze iki bwana Sentama? bivuze ko uba uri umuyobozi baringa, kuko nuza Corneille Nanga cyangwa Wiringoma n'abandi bashaka yakoresha inama hariya, nabo yajya kuri stade hariya, abandi nabo bakajya kubyina ikinyemera n'ikinimba ikibumba. Oya, uvuza abakomeye cyane kandi bari hirya cyane, ahubwo vuga Afande Mandela, uramwibuka? Yego, hariya hafi ya Goma. bashaka bahita bajya ikibumba, noneho bakesitara sound zisakuza kurusha izabo. Yego, bakisanga Tshisekedi agiye ashyiramo amajwi, hakizeramo indirimbo za F. Yego, nk'uko n'ubundi ikibuga cy'indege bajya bakitirakinga, bashaka n'ibizaba biri hariya babitirakinga. Tshisekedi yajya avuga hakigiramo ibivuga M23. nibyo. Ku buryo kuzigoma rwose ni ukubura uko agira naza, ibyo bimureba, ariko yaza ataza rwose ntazashagagwa n'abaturage baturutse Masisi, ntazashagagwa n'abaturage baturutse yewe na Sake hepfo gatoya, yewe nta n'abazaturuka Minova, kuko abafite ubushobozi bwo guca mu bwato ni bakeya, ku buryo kereka wenda niba zabaje gusura Abanyarwanda niyo bagira ubwo bushobozi, amato ahari ni make, ntabwo yabatwara bose cyane rwose. urumva rero ko ntabwo cyangwa n'abazajya Minova nkacira umwami. N'abaturage ba Minova baramurakariye, ntabwo bajya kureba Tshisekedi. Cira umwami yigeze kugira atya, ajya kunywera ikirahuri hariya i Minova, ariko avayo yiruka atareba inyuma, nawe azambuke ajye hariya i Minova. Arebye nabi n'ubundi ashobora kuza abahungu bagashyiraho radari yabo iri hariya Igoma ikabura, ikarangira Tshisekedi asubiye inyuma yiruka, ahubwo indege ye ikayoberwa inzira iri bunyuremo, cyangwa bakayiguhisha urucuro bakamufata rwa mikono. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo, ariko hari abantu wavuze ko tugomba abo bantu rero mbere y'uko mbavuga, reka mvuge ku nkuru twatangaje ejo ko ku itariki 15 z'uku kwezi, ni mu minsi mike kuko ubu ngubu turi ku itariki 3. Yego, ubwo hasigaye nk'iminsi 12. Ku itariki 15 z'ukwa 12 rero hateganyijwe inama y'inyabutatu. yego, izahuza abakuru b'ibihugu w'u Rwanda, wa Angola n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mushakamba nabonye na Perezidansi ya Angola yabitangaje. Inkuru iravuga iti mediation du conflit République démocratique du Congo Rwanda. guhuza mu makimbirane ari hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. yego. L'Angola annonce une tripartite Kagame, Lourenço, Tshisekedi le 15 décembre. Igihugu cya Angola kiratangaza ko hazaba inama y'inyabutatu izahuza ba perezida b'ibihugu bitatu, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, João Lourenço wa Angola, na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki 15 z'uku kwezi kwa 12. Le 15 décembre prochain, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont attendus
à Luanda, capitale de l'Angola, pour une réunion de haut niveau autour du président João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, à en croire la présence congolaise. Hano ndabona bashidikanya ko Kongo izahaba. Ati itariki 15 muri Angola hazabera inama y'inyabutatu aho ba perezida w'u Rwanda n'uwa Kongo bazaba bicaranye n'uwa Angola mu rwego rw'ibiganiro bya Rwanda. Ni inama yo mu rwego rwo hejuru cyane, bikazaba mu rwego rw'ubuhuza bwa Angola, nk'uko Angola yashyizweho n'ubumwe bwa Afurika kugira ngo ihuze ibi bihugu byombi bigire aho bigera ku bwumvikane. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de pacification durable de l'Est de la République démocratique du Congo, une région ravagée par des conflits armés. Ngo uku guhura iyi nama izaba iri mu rwego rwo kugarura amahoro, mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agace kayogojwe n'intambara. Ngibyo ni ibyo Mushakamba nari ndibonye nanga gutambuka. Byumvikana. Reka tujye kuri ba bantu rero batabaza. Abantu bongeye kutarara mu rugo iwabo. Bongeye kutarara mu rugo iwabo bitewe ni hari ikibazo hariya Mushakamba, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Uribuka ejo twahoze tuvuga abo baboshye? Yego, ngira ngo warabibonye. Uyu munsi rero biravugwa ko hari abahunze ingo zabo bitewe n'uko ngo babonye FRDC n'iriya mitwe ifatanya nayo barimo bakora ubwo twabyita patrol, n'iki mu Kinyarwanda buriya? Patrouille nk'ubugenzuzi. Barimo bacungera umutekano bagendagenda niba ari gucunga umutekano. Ariko noneho uburyo babikoraga, ngo babikoraga barimo bagota, bagenda bagota hariya bavuga ngo ni imihana, ni nk'insisiro, bagota insisiro. Yego. Noneho abaturage babibonye batyo ngo batangira gusohokamo bakajya bigendera. Nawe urabyumva ubonye umwanzi wawe. Izo nsisiro ni nk'urusisiro rwa Kiziba, Muzinda, Madegu, Runundu, Mishashu. Aha hose abaturage ngo ntabwo barayemo. Ngira ngo reka nongere nkumvishe ijwi ribihamya ry'umuntu waho. Yego. Abo mu gitondo nasizera imperekeza wa mugabo warujanye nyine hafi ya ruguru. Bagenda mugeza ahantu nyine nagarukaga nawe aragumaragira ngo amaze kumenyera. Ndaza ngere mu rugo nuko haza amakuru avuga yuko umwuka wakomeje kuba mubi. Nuko abasodaga baragenda ba leta barazamuka bazunguruka iwanje, bazunguruka Kiziba yose, barakuka bafata mu muzinda waje ugara hafi y'iwanje gutya nyine. Umuhana bamaze kuba kuwuga abantu bose baragarikuma barahunga barazamuka baragenda. Baba bagenda ku muhanda w'iwacu wose nta bantu bakimurimo, ndetse n'imihanda imwe ya Kiziba. Nuko bahunga abantu twese turarenga iyo ruguru. Habaye mu kanya ko muri saa 4:05 Ashaka kandi bagaje barambuka barafata hakurya iwabo. Bagenda barangirije ko abantu bose bahunze. Umuhanurera tuzi nimba ari patrouille bariho. Abana nyine nabo baba stand by makubatega. Bagaruka mu hano haruguru y'iwanje muri Mise Park. Niho bari
bariko bararebana bose nyine ibintu bimeze nabi n'ubu ngubu abantu bose bari ku misozi, abantu bose bari mu bihuru, abandi barenze mu yindi mihana ya ruguru mu Marango, none amadego kabisa nyine bimeze nabi. Uno munsi hiriwe umwuka mubi ko ntibararasa ko barazunguruka imisozi baguma kushengana n'ababo, bacengana abantu bari mu bihuru kabisa, natwe ubu turi ku misozi. Asigaye nawe makuru uno munsi wanone ku minsi 3 y'ukwezi kwa 12 dufite tuzi uko bwira nimba buca, ariko uko niko tumeze. Urakoze niyo ko nuko umunsi wanone umeze mu Minembwe kugeza amasaha ntabararasa, ariko barashamiranye cyane ko barama gucengana, abantu nabo bagomba kwikorera imizigo basengekeza, abandi bahisha, abandi bahunga. Imisozi yahise gusaba urwererane rw'abantu. Murakoze ngaho mugire mwe mudusabire, tuzaho turi kabisa, mudusabire cyane. Niyo makuru y'uno munsi wanone kuri ayo masaha, kandi nta bintu biranashize n'abandi kandi tukiraga batagera mu santere. Ejo nitubona tuzobusa byo ko ejo zazagenze. Ngira ngo uramwumvise Mushakamba. Wamwumvise ko yasohotse aherekeje umuntu wari ushoreye inka ayijyanye. Yego. Noneho agarutse asanga ngo abasirikare batangiye kugota ibyo bice by'iwabo. Noneho twirwaneho nawe yari aho hafi ngo icengacenganwa na FRDC. Ibyo ngo bararebana nabi, umwanya wari wose intambara ishobora kongera ikubura. Barasana. Urumva rero aha umuturage urumva ko ngo ari ku musozi yahunze atakiri mu rugo, barakubwira bati isisiro z'iwacu nta muntu ukirimo, bose bagiye bahunze kuko FRDC yahagotaga. Urumva ko atari ibintu byoroshye. Ngibyo naho ngaho dusoreje amakuru yacu. Reka tugaruke ku ngingo z'ingenzi zari ziyagize. M23 ishyize hanze amafoto y'imirambo n'ibikoresho bya gisirikare yambuye abo bahanganye. Ikindi M23 yabohoje agace ka Hutwe kari hafi y'ibiro bya teritwari ya Rucuru, ya Rubero, ni mu birometero bike, ntabwo ari byinshi, ni 10. Ikindi biravugwa ko Tshisekedi ashobora kugenderera umujyi wa Goma ku itariki 5 z'ukwa 12, 2024 mu rwego rwo kubasaba kumwemerera ko itegeko nshinga ryahindurwa. Bakoze rero abari badukurikiye, umugoroba mwiza na Mushakamba. Ariko nanone abashya nimwibagirwe gukanda subscribe, gukanda like, ndetse no gukanda kuri share kugira ngo musangize amakuru yacu bagenzi banyu. Munatwandikire rero hariya muri comments, dushikirize ibitekerezo byanyu kugira ngo bitwubake, turusheho kubakorera neza. Umugoroba mwiza. Ari Sentama, Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, umugoroba mwiza nawe ndetse n'abandi bari badukurikiye mwese aho muri impagarike n'ubugingo.